thigari yu atia nĩrona andũ aya metagwo maprofesa maikagia mĩbira igũrũ ũguo hia akanyita mĩbira 5 agaikia ũguo akĩmĩtabaga ũguo nĩguo areka thigari ekire atiriri Magua iwe nĩ nguo atumaga na nĩakũrĩkanĩte tondũ ona atuma kahora rĩ he is a perfectionist nĩ bundi ũtumaga nguo wega yes na mũno specialized na cia men yes kwĩ magongona nĩaheagwo wĩra kandarathi ka nguo nĩyo yaga kwanja thuti nĩarutaga wega mũno na thutha ũyũ nĩarerutire gũthondeka kaunda gaka karendio mũno nĩ mũgathe mũtongoria wa bũrũri nĩ kaunda gatene karĩ mĩhuko iho yarĩ na gĩthiũrũ rĩa thĩ hi rĩu kwĩna kaunda ga kĩrĩu yes nĩamenyete ũgatuma na nĩarahetwo wĩra wĩra ũrĩa rĩu ũcokete ũkarehe warĩ mwarĩ tondũ nĩarahetwo wĩra nĩ rĩrĩ post ya kwao rĩ chief inspector ũrĩa mĩtongoragia rĩ nĩararĩ na kĩndũ gĩtagwo rũracio yes agĩcika ũtukũ warerwo bundi Magua rĩ nĩwe ũtumagĩra andũ nguo iria njega cia men top na nĩ for some reason andũ a forces rĩ nĩmendete kaunda especially a meigu we nĩgakuĩrĩirie uniform ndena gatirĩ na tai yes rĩu lieutenant Kano Ngũnyiri nĩ watũunda mũno yes arĩa mekĩraga rĩu thuti nĩ kuma mabrigadier gũthi na kũu yes bundi Magua arakĩheo wĩra ũrĩkũ araheo wĩra atumĩre chief inspector nguo yes bundi Magua nake rĩ nĩ mũnyotokeri mabundi marĩa maingĩ mega rĩ nĩ mang'arũkaga yes wĩra measurements kila kitu guys ayo charahani yani tumakahora nguo ya munene yes rĩu gũtigetie thikũ cigana na igongona rĩa inspector rĩgũkorwo kuo rĩ arakuruhana na thigari ũrebi-inĩ wake ciramũnyita iramũikia thĩinĩ kang'ũrio yes drunk and disorderly post inspector yuka kumenya uhoro uyu ri bundi Magua ri atwarĩtwo nginya igoti-inĩ akinyo igoti-inĩ ri nĩ ũndũ wa drunk and disorderly thigari ici kũmũnyita ri ciraheo riboti cirerwo na ujue huyo ndiye akona suti ya mkumbwa na igongona rĩa mũnene rĩ hakuhĩ na unajua sasa function ya mkumbwa ni sasa siku 2 zijazo ilikuwa ikunjiwe kesho na ijamalizwe makiro ni andu a family ati unasema mkumbwa gani chief inspector nguo yake ya ile harusi anaenda ya kulasia inasodekwa ni Magua huyo mlevi huyo ndio anasodeka na inspector ilikuwa akujia hiyo suti kesho na bado ijaisa baba Magua hebu leta hiyo mtu leta sekunji manga inawaambia mtafutwe wote ucha wewe tuongee kwanza sini naenda pale kwa janji mimi naenda kukubali mashtaka nifungwe nakubali nifungwe miezi 6 na nyinyi mvutwo Magua nake yara thigari cia kũu igoti-inĩ bana bwana guru batia hiyo mlevio ila luguja hiyo mlevi batia sisi akitoro karumu kake we Magua bwana taaribu gasi wewe unatengeneza nguo ya mkubwa ni mimi bana toa aenda maliza hiyo gasi sitaki simumanijika simuliniweka ndani naenda igoti naenda kusema nikiulizwa unakubali mashtaka niseme ndio nipelekwe rumande mtafutie inspector nguo nitaenda pale jaji akisema Wilson Magua unakubali mashtaka niseme ndio na nyinyi mkitoka hapa inspector avae nyinyi bana wewe waje mchezo kuna bana wewe Magua waje mchezo kuna kisirani nachoro kana kisirani ndio utakutandika kwanza sasa mnabanya mbaya sasa hata nitakubali na niseme kuna mtu nilinyonga ndio nipeleke rumande mama wewe bana Magua waje mchezo hebu kucha wewe nani wako na Magua kucha ongea naye
mwambie aitikie cash bill haraka tue Magua na kia menya ni akumehandirira Magua amerati oka kanyuira oka marauga atia marauga be oka ne thitangoi uyo faini ni mekuriha na ni ndakiuga atiriri ngenda thiri nekia mutengi macokio haha tucire angoro niguo marenda ri babante mwisho mfungwa anakuita nasema nini sasa bafande si mmesema mnataka nikatae mashtaka ndio niwashirio ngamalize nguo ya inspector mtifumu wake unga huyu ni Kanyuira mmpe 1000 ngapi 5 akivuelia munipeleke kwa mbao kile kitaitishwa kwa mbao mulipe Kanyuira be akojurero ithano inuke nacio yes tondu mamunewe ni uthu mamu tahiki no are milio no are sitahika wariga Bwana Magua waje mchezo bwana. Wacha basi tupatie mzee Kanyuira hata kama ni tumpatie hata kama ni 2000. Nimesema 5. Naende. Na afuelie. Akifika pale kwa wangoigo kwa duka apotelee. Ndio. Nwele gwa marakiria thutha-ini ucio. Marane Kanyuira ngoici ithano. Maramwikiria thimu-ini na rero Kanyuira. Tuma handu hangi. Ni mahunduraga tumira wanjoithi ko witinge hundurua ai thigo tidalo mnamo tarehe hii na hii ulipatikana hatia ya kuzua fujo ukiwa mlevi. Bwana Magua, unakubali ama unakataa? Baraki na polisi hapo we nakata koti hii drunken disorder ile kijita wa mudumu koti hii nawapata na hatia na mmefungwa kifungo cha miezi 6 ama wale wanataka kutoka wale wanataka kutoka watoe kila mtu faini ya 3,000 amela cash kwenye ofisa Thutha necessary. Rwe cash biro ndwire hagira. Wethe-ini. Ndungihota kuriha wethe-ini. Ni mundu mana kuria umire. Okia kurihire. Cash kwenyu abandi. Agosikia iga mtu banda sikia hata nikapiga risasi. Lakini nasikia nikaviatue bwana lakini liba 3 hapo. Enda kalibia 3. Amanga tutakutana nao kwa kijiji. No ni mabete makahe ithano. Wacha kamalize kazi ya inspector tutakapeleka mbio. Kaya waenda mbio kama yo. Kana tuletea umanga hapa. Mama nipa. Jamaa sawe. Ndio mkubwa hapo. Ndio ndio unaru waja nao wacha ugakasirikia kasilete hujo achwa inspector akisikia tumekakamata na ndio kako na nguo yake taleta mtabaru wewe kwanza cheza chini hata liba 3 tumekuja kulipia huyo fundi mang'aa pesa kasi biro 3 mamulihira 3 sika kalete toka wewe sona wewe na mshini sukume tafadhali mokejikie no tondu ni akarikia gutuma eyo nguo ane eyo nguo ri thaici ega icanjiru ona yarabire guthire kwihitha icanjiru Taumesio kule kwa kanindi kega. Hiyo kamseka alipeana nguo.
alipeana kako wapi? Akapatikana area. Kalichoka. Kama ile nyanya. Mangeda thidi agamutegi. Ila iko vile bona